Pamirsa ring rahina redite tanggal selain lintang, pasien COVID-19 mewali mewawah. Ya diastun petang dak rahina ne ukuran kasus anyar ring Bali sayan tedun. Gatra kawan taler rauh indik pasien COVID-19 padam sane mewawah. Ketureksayan wenten 100 jediri terkonfirmasi COVID-19 ring tanggal 6 likur lintang. Menados kumulatif kasus positif COVID-19 Bali kantos langkungan solas tali diri. Pasien padam taler mau adiri. Anutin data saking Satgas Penanganan COVID-19 Bali, pasien padam inucap rau saking Wewidangan Badung. Kumulatif pasien padam menados 307 dasa kali diri. Luire 307 dasa WNI miwah kali WNA. Raris indik pasien kenak membawa ulung dasa kali diri. Menados pasien kenak ngantos langkungan dasa tali diri ulung dasa sia koma kutus %. Tios punika wenten kasus aktif pitung atau sia dasa diri. Ipun kanton kerawat tur nglaksana yang karantina ring 17 rumah sakit, tur mekarantina ring Bapelkesmas, Wisma Bima, UPT Jeddah miwah BPK Paring.